nkomeze nguha ikaze kuri uyu muyoboro umaze kumenyera, umuyoboro wa JDS uburyo bw'imyandiko, aho wiyumvira icyanga cy'amagambo abagize imyandiko inyuranye. Iyo myandiko ishobora kuba ari iyo wize, wasomye mu bitabo, cyangwa se wumvise abandi bavuga, yewe hari n'iyo tugusomera natwe aribwo bwa mbere uba wumvise nyine, aribwo bwa mbere uba uyumvise mu matwi yawe. Reba nk'ubu tugiye kukugezaho bimwe mu byaranze itariki ya 8 Nyakanga mu mateka atandukanye y'isi. Kuri itariki ya 8 Nyakanga 2020, ni mu mwaka ushize, nibwo Amadou Gon Coulibaly wari minisitiri w'intebe muri Cote d'Ivoire yapfuye azize uburwayi bw'umutima. Yaguye i Abidjan ubwo yiteguraga kurira indege ngo ajye kwivuriza mu Bufaransa. Kubera ko ari we wari watoranyijwe n'ishyaka rye rya RHDP ngo azarihagararire mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu Kwakira uwo mwaka, perezida wari ukiye igihe Alassane Dramane Ouattara yarasoje manda ze ebyiri, byabaye ngombwa ko amusimbura kuri kandidature. Naho ku mwanya wa minisitiri w'intebe yasimbuwe na Hamed Bakayoko utararambye kuri uwo mwanya, kuko nawe yaje gupfa mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2021 azize kanseri. Yaguye mu Budage aho yayivurizaga. Bakayoko yapfuye ari minisitiri w'intebe abikomatanyije no kuba minisitiri w'ingabo za Cote d'Ivoire, hakiyongeraho no kuba meya w'umujyi wa Adobo. Yasimbuwe na Patrick Achi kuva muri uko kwezi kwa gatatu uyu mwaka, ari nawe ukiri kuri uwo mwanya kugeza ubu. Mbasomera ibi byaranze iyi tariki ya 8 Nyakanga mu mateka y'isi. Muri 2014 mu gikombe cy'isi cyaberaga muri Brazil, iki gihugu cyatsinzwe uruhenu n'Ubudage ibitego 7-1 mu mukino wa 1/2. Igice cya mbere cyari cyarangiye Brazil yatsinzwe 5-0. Igitego cy'impozamarira Brazil yakibonye ku munota wa nyuma, birangira ari 7-1. Uku gutsindwa bidasanzwe kandi mu rugo byahise bihagarika agahigo k'imikino 62 Brazil yari imaze idatsindirwa mu rugo. Yaherukaga gusabira imbere y'abafana bayo mu gikombe cya Copa America cyo mu 1975 ubwo yatsindwaga na Peru 3-1. Ahambere yatsindiwe cyane mu maso y'abafana bayo hari mu 1920 ubwo yatsindwaga na Uruguay ibitego 6-0. Mu gikombe cy'isi cyo mu 1950 cyakiniwe aho muri Brazil, nabwo iki gihugu cyakiburiye ku mukino wa nyuma gitsinzwe na Uruguay 3-0. Brazil icyo gihe yanabuze umwanya wa gatatu kuko yahatsindiwe n'Ubuholandi ibitego 3-0. Iki gikombe Brazil yaseberejwemo n'Ubudage muri 2014 cyaje kwegukanwa n'ubwo Budage butsinze kuri finale Argentine igitego 1-0. Kuri iyi tariki ya 8 Nyakanga mu 2003, indege itwara abagenzi ya kompanyi ya Sudan Airways yasandariye hafi y'ikibuga cya Port Sudan ubwo yageragezaga kugwa bitunguranye. Ku bantu 117 bari bayirimo harokotse umwe gusa. Kuri itariki ya 8 Nyakanga mu 1994, Kim Il-sung wategekaga Koreya ya ruguru kuva mu 1948 yitabye Imana. Niwe fondateri w'iki gihugu, akaba yaranakibereye umuyobozi wacyo wa mbere kugeza apfuye kuri itariki ya 8 Nyakanga 1994. Hashize imyaka inapfuye, inteko ishinga amategeko ya Koreya ya ruguru yamugize perezida w'iteka ryose wa Repubulika w'icyo gihugu nyine cya Koreya ya ruguru. Ubwo yapfaga mu 1994 yasimbuwe n'umuhungu we Kim Jong-il, nawe waje gupfa akiri ku butegetsi mu kwezi kwa 12 2011. Nawe yaje gukorerwa mu ngata, ndavuga uyu Kim Jong-il n'umuhungu we Kim Jong-un ugiye kuzuza imyaka 10 akiyobora Koreya ya ruguru. Kuva mu 1948 hashingwa Koreya ya ruguru kugeza ubu muri 2021, no kuvuga mu myaka 73 ishize, nta wundi wahandi uraba perezida w'icyo gihugu. Uko ari batatu bamaze kukiyobora nabo mu muryango w'aba Kim. Kuri itariki ya 8 Nyakanga 1966 mu Burundi, umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge yasimbuwe ku ngoma n'umuhungu we igikomangoma Charles Ndizeye wari wamusigariye ku ngoma ubwo yari mu buhungiro mu gihugu cy'Ubusuwisi. Charles Ndizeye yafashe izina ry'ubwami rya Ntare wa gatanu, niwe mwami wa nyuma w'u Burundi, akaba ataranatinze ku ngoma kuko bigeze mu kwezi kwa 11 muri uwo mwaka w'1966 abasirikare bari bayobowe na Michel Micombero bamukoreye kudeta bamuhirika ku ngoma.
kuri iyi tariki ya 8 Nyakanga mu 1948 igisirikare kirwanira mu kirere cya leta zunze ubumwe za Amerika United States Air Force cyatangiye kwakira abasirikare b'igitsina gore muri gahunda yiswe Women in the Air Force cyangwa WAF mu magambo ahinnye y'icyongereza. Mu 1621 kuri tariki ya 8 Nyakanga mu Bufaransa havutse Jean de La Fontaine waje kuba umusizi n'agacamigani wo muri icyo gihugu. Azwiho kuba nyiri umuzingo w'imigani yiswe Les Fables de La Fontaine. Ni ibitabo yasohoye hagati y'umwaka w'1668 n'1694. Hari imigani myinshi waba warize mu Kinyarwanda cyangwa se mu zindi ndimi warayisomye se, ikaba yarakuwe mu muzingo wa Jean de La Fontaine muri ibi nyine bizwi nka Les Fables de La Fontaine. Hakunze rero kumvikanamo inyamaswa nka bakame, intare, impyisi, ibirura, ibyiyoni n'ibindi bikoko. Kuri iyi tariki ya 8 Nyakanga 1497 nibwo umunyaportugal Vasco da Gama yabaye umunyaburayi wa mbere watangiye urugendo rutaziguye rwerekeza mu Buhinde azengurutse Afurika, aza no kuba uwa mbere uhageze. Yahagurutse i Lisbonne muri Portugal kuri iyi tariki ya 8 Nyakanga 1497 ari kumwe n'amato ane, anyura mu burengerazuba bwa Afurika amanuka yerekeza mu majyepfo yayo, aho hose hakaba ari mu nyanja ngari ya Atlantika. Mu kwezi kwa 11 muri uwo mwaka w'1497 Vasco da Gama yarageze ku mushoro wa Mizero uzwi mu ndimi z'amahanga nka Cape de Bonne Esperance cyangwa Cape of Good Hope. Ni umushoro uherereye mu majyepfo neza neza y'igihugu cya Afurika y'Epfo. Yarenze uwo mushoro wa Mizero akomeza urugendo rwe mu nyanja y'Abahinde, aho yaje kugera mu Buhinde ahingukiye ahitwa Kozhikode cyangwa se Calcutta hari tariki ya 20 Gicurasi 1498. Ababaye umunyaburayi wa mbere ugeze mu Buhinde anyuze mu nzira y'amazi, amazi y'inyanja ngari, kuko abajyagayo mbere banyuraga mu nyanja nto ya Mediterane. Kuko abajyagaho mu Buhinde mbere banyuze mu nyanja nto ya Mediterane yerereye mu majyaruguru. Kuko abajyagayo mbere banyuze mu nyanja nto ya Mediterane iherereye mu majyaruguru ya Afurika, byabaga ngombwa ko bananyura iy'ubutaka mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo bongere kugera mu mazi, aho bahingukiraga mu nyanja itukura. Icyo gihe umuyoboro wa Suez, Canal de Suez, bari batarawucukura ngo uhuze iyo nyanja itukura n'iya Mediterane. Watangiye kubakwa mu 1859 wuzura umaze imyaka 10, ni ukuvuga mu 1869. Tugarutse ku by'urugendo rwa Vasco da Gama kuva i Lisbonne kugera i Calcutta mu Buhinde, yakoresheje iminsi 309. Mu guhindukira Vasco da Gama yahagurutse aho Calcutta tariki ya 29 z'ukwa 8 1498, atoteza inzira y'amazi yanyuzemo agenda, maze ku itariki ya 10 Kamena 1499 asesekara iwabo mu mujyi wa Lisbonne. Ubwo mu kugaruka yakoresheje iminsi 315. Abanyaburayi bajyaga mu Buhinde kuvanayo ibicuruzwa bitandukanye birimo nk'ibizwi nk'indyoshyanryo nka clou de girofle. Mu bindi byaranze itariki ya 8 Nyakanga mu mateka anyuranye y'isi harimo ko mu 1999 kuri itariki ya 8 Nyakanga mu ntambara mbere y'amadini izwi nka Croisade, ingabo z'abakristo bagera ku 15,000 nubwo bari bashonje batangiye urugendo nyobokamana bazenguruka umujyi wa Yerusalemu, kandi abarinzi bawo b'abayisilamu baraho bareba. Mu 1775 hashyizwe umukono ku masezerano yiswe Olive Branch Petition hagati y'intumwa zari zihagarariye leta 13 zakoze bwa mbere leta zunze ubumwe za Amerika, ahane ku mugabane wa Amerika. Mu 1776 kuri tariki ya 8 Nyakanga ubwo Pennsylvania yari imaze gutangaza ku mugaragaro ubwigenge bwayo, havugijwe inzogera yiswe iy'ubwigenge Liberty Bell. Mu 1889 kuri iyi tariki hatangiye gusohoka ikinyamakuru cyo muri leta zunze ubumwe za Amerika cyitwa Wall Street Journal. Hanyuma mu 1970 perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Richard Nixon wari uriho icyo gihe yatangarije inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu ariyo Kongere ubutumwa budasanzwe bwari bukubiyemo uburenganzira budasanzwe bw'abaturage kavukire ba leta zunze ubumwe za Amerika.
mu 1982 i Dujayil mu majyaruguru y'umurwa mukuru Baghdad wa Iraq hakozwe igikorwa cyo gushaka kwivugana uwari perezida w'icyo gihugu Saddam Hussein nyine yayoboraga icyo gihugu cya Iraq. mu 1997 kuri iyi tariki umuryango OTAN cyangwa NATO North Atlantic Treaty Organization wasabye igihugu cya Czech, Hongiriya na Polonye kwinjira muri uyu muryango hakurikijwe amasezerano yagombaga gukorwa mu mwaka w'1999. dusoreze mu 1999 kuri tariki ya 8 Nyakanga aho bwa nyuma muri leta ya Florida iherereye muri leta zunze ubumwe za Amerika hatanzwe igihano cy'urupfu hifashishijwe intebe y'amashanyarazi, ibi bizwi nka electric chair. mwakoze kubana nanjye kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. mwumvaga icyanga kiri mu byaranze itariki ya 8 Nyakanga mu mateka anyuranye yo hirya no hino ku isi. mu nkundire duhinira aha, ariko namwe mukore subscribe, like na share ndetse na comment kugira ngo bigere kuri benshi, nabo icyanga cy'amagambo akubiye mu buryohe bw'imyandiko ntikibacike. naho ubutaha.